Kabi ma megy. Na és mi lesz engem? Micsoda? Hallani lehet engem? Most azt hiszem, ja. Mondj valamit. Még valami mást. Na. Chodźcie spać. No asi. Nie chcę cię tu nechať sama. Však choďte, A prečo? lebo Zase budeš plakať. nebudem plakať. No, nie. Nie, Ešte ja som neviem. dneska dostala výplach žalúdka od Ríša a zebrala som si moc veci k srdcu a kašľam na to. No, nech nám érted, tam nech môže dojít. No. Ríša nedovolí, aby mi bolo volačo alebo one, aby sa volačo dostralo. Hallod, Jámcsi, és hogy kell visszamenni? Nem tudom. Hej, vidíš? Chceš moje číslo? Či? Však veď si Oha, máte tvoje Ríša, číslo. Počkej. a vy nemáte moje. Napísal som ti. Nenapísal. Ale. Zvlášť. Teraz. Počkaj. Malo by to prísť, lebo aj Myši predtým posielal mne niečo a neprišlo. Len neskôr. Komolyan. No. To zsitló. Napíšem si to. Máš to? Počkaj. Nem, azt kérdeztem, hogy leírtette. Nem, hogy megért. Mondjál neki valamit. Mit? A fasz tudja. No. Peťa, No? hovor niečo. Čo ti mám povedať, povedala to. Ale po maďarsky. Tak nevím, lebo Ríša mi neske prekladať ani domino. No ale niečo. Čo ti mám povedať? Neviem. Petere je po mene. Hej. Ešte čo ti mám povedať? To čo je to pičábačkera? Ono to hrešíte? Pičáva znamená do piče. Vážne? No, Zajtra očakávam SMS-ky, chlapci moji zlatí. od koho? Od vás dvoch. Na čo? Toto domino na mňa jebe. Nemám kredit, som chudák žebrák. Fakt. Ale nie, T-mobil je drahý. More most Zažívame egész krízu. Nyitrára izélünk. Kým príde do Nitry tá SMS-ka, fú. O 2 týždne ti to príde, že ako sa máš.